Omushaija gw'ensiri nigwongyera kunyangaraza kandi n'okwita abantu nyamwingi mu Uganda kandi omunsi yoona Uganda neekwata omwanya gwa kashatu omu mahanga g'abantu barikukizayo kukwata omushaija gw'ensiri obwo abakazi benda hamwe n'abaana barikukizayo kuba omu kabi kahango. Kagumwe aha muringo gw'okurwanyisa akabi akarikureetwa omushaija gw'ensiri, gavumenti ya Uganda ekatongozaho kugyema omushaija omu baana abari ahansi y'emyaka 5. Eki obwahati nikikorwa omu myanya etari emwe n'emwe n'obw'okugyema oku kurabe kutakashira omu buri disitulikiti. Gavumenti nk'oku naakugambira eine enteekateeka nyingi ez'obutimba bw'ensiri, ez'okufuhirira, ez'okureba ngu ebyagaana tibyabaho hati etetongwize okugyema nari okusirisa nga vaccine ya malaria vaccine egi nibwo eizire bakagitongoza omwaka ogu mu Kwakana konka kunuya bw'okugira ngu itwe nka kunuya mu western titwine omushaija mwingi. Gavumenti ekaprioritaizinga ninga yabanza yateeka omu myanya eine enamba nyingi. Dr. Mugisha Rogino orikukora eby'amagara muri Mbarara City nagira ngu obwahati amaani mingi gariyo nigateekwa aha kushomesa abantu aha kwerinda okukwata omushaija gw'ensiri. Oku naakugambira omushaija gwizire nigugyendera ahabwa interventions ninga programs ezi gavumenti etiiremu kurugirira emyaka y'enyuma obu twabaire tutiine enteekanisa ezi ez'okwegyesa abantu, ez'okurara omu mutimba bw'ensiri n'ebindi ebi baitu kukora kwenda ngu tukyendeze ensiri n'okufuhirira amaju n'ebyo byona nibwo kugira gavumenti ekatamu poroguramu ezo ekyokureebera omushaija gw'okugyenda gurakyendera. Roda Tumugumye omushaho ah'eirwaro rikuru rya Mbarara naatangaza abantu aha kirikureeta omushaija hamwe n'obubonero oburikworeka ngu omuntu aine omushaija gw'ensiri. Omushaija gw'ensiri n'endwara erikutukwata kandi ekatwara kubi. Omushaija gw'ensiri gwine obubonero obu. Waaba oine omushaija gw'ensiri okira kubona oterwa omutwe munonga otakukira nangwa abaingi bagyezaho baronda na za painkillers bazimira abo nk'omutwe gwanga. Nitukira kugira omushaija nikimanyisa ngu temperature ziitu zaza haiguru munonga kusinga ezo nibirikwitu gwakurenguzaho. Abaingi nayekwataho akugira ati nkunku yekwataho mpora ninyosya munonga. Tumugumye nagira ngu oyihireho kwita omushaija gw'ensiri hoona gwine akabi kahango aha magara g'omuntu omu miringo mingi. Waaba otaragurize mu mushaija omu bwire bwabwe nikubaasa kumuzamu kuza omu bwongo. Waza omu bwongo nikimanyisa ngu waza kutunga mental confusion oshe nk'owasharamu ningashi abamwe bagira ngu yaza omukoma ninga yakaba konka naaba atakabire naaba nayisya. Abamwe oshanga yaza yaba restless yaba irritable cyane yaba irritable. So wareeba obubonero obwo bwayongera aha bwabiraine buri nabanza okugambaho obwene mangu omushaija ogwo gwataho omu bwongo. Tumugumye nagira ngu hariho ebintu ebyarikwenda abantu batangireho kandi bagume nibakora okwerinda omushaija gw'ensiri. Kwerinda omushaija n'ekintu kyambi ahabw'okuba nk'oku naatandikana niiwe naaheza kubagira ngu waaba otaine mosquito ensiri niyo kukureeta kugwiha omu mwanya okuba gurimu kukuteeka omu mwanya ogundi. Kugwiha aha muntu orwaire ekakutwara aha muntu otarwaire nawe ekamuturuza. Mbwenu eki turikubaasa kubanza kukora eky'amaani n'okureeba ngu ensiri ezi tutwazikiriza kukura. Omushaija gw'ensiri nigwita konka twena twakorera hamwe tukakora turebe abahango barikuhabura nitubaasa kujuna amagara. Amakuru aga gasha kwa Susan Arino Mukisa aha Bwatayari West omuri Mbarara.